Good morning, ma'am. Ma'am, can I say koi sound fajana lakta kano da unta comment section da comment to biro ma'am. Ko inkan bada sound dum la mane inkan le. Koi kano da ngasi se koi kano gi online computer classes start tauba ahan benu mini ko July gi date 15. Nuti gi koi pung tareta sigi computer class le gini. Ko computer class e koi computer si hariba computer class da koi tauga course main oina course on computer gi course si dai main oina focus taugune. Ko si dai focus tauba si da hoje ine lakti se kadai dena kana what process si dagi chapter 3 gi sigi topic mayam se loisilaba matung da chapter 4 speech set ong pai se chapter 4 se loisilaba matung da chapter 5 presentation ong pai min se ko adu dai te ko chapter 5 si pai raba matung da ko chapter 6 ta ong pai min se yai ko ma'am okay chapter 6 the introduction on internet and the www ko aduga kanagumana ngasagi sigi course lo silaba matung da triple C exam se thage hairaga su ko comment section da natraga ingom da contact to biro makha ta na chapter 7 chapter 8 si su khoi dum nei ne ba yagani ko chapter 9 si su ko atopa mana khoina mathak ta le horiba chapter 1 and 2 si su khoi nei ne ba yagani to aduga just khoina office ki season na ba natraga I student na mo natraga housewife mo na ko khogi computer da application na ma iba khaktang haining ai di hairaga di ms word se katang natraga si word processing si katang haira kan dai application iba letter iba khop ko aduga atopa mana aina dukan ko natraga na igi pharmacy kana leire khal natraga igi school gi student gi data mayam igi tuition gi student gi data mayam ma natraga koi marup kum ta wasu lai natra marup kum ta ura kan da khoi gi paisa pirak ta dum data mayam ma analyze di store to thamning ba semdok semjin tawning ba mayam ma leibe do adu sigi speed se sida to ba yagani ko do khoi speed se phajana khanga matung da hairiba sigi kano sisu ko dum jani aduga next presentation kana go mokhoi oja oiba sing natraga na office ki thabuk to sing the student sing ko adi slide show semning ba presentation semning ko presentation ha ga mayam nung khanga gani handa khoi gi online da class to matam da oja sing na semaga thadoruk pudo ko aduga presentation do khoi na sida semba yagani ko Microsoft ki kano do agadi MS PowerPoint da semi ko ado hari bai no ji Microsoft ka hai si so hyper khoi sarok pa ma si ko ai no ji lai se Libra Office writer adi sida khona MS Word na kano khangna ba do MS Word se kai no han jing mina se khona computer hai re ko computer agi scan se kitang sauhan ge ko type to bu da su mayam na unan na ba 20 ga 4 thai de lo se bol henge computer hai computer se mayam khoi na khangi se kaino computer se electronics ki device amne haire samlap na sim palam se ko electronics ki device amne haire be electronics ki device se kai na sabno hardware sing se run tawna na ba ko na electric power thajile aduga plus magi hardware si da electronics device da jawri ba function mayam se function se fajana mapung phane tawna na ba hona rakpa matam da akhoi gi sida OS hai ba ma da ka ori ba OS ka kan kai no hai ga ko na operating system ha ra khang nei ko operating system se koi da ka operating system se kari no hai na mo hang ga dekho gi se system akhoi na computer se gi manung si da kari no ka da function mayam ama yauri ba hali function se automatically work to halak tuni boloina ai order gi matung ina natraga na by default ko sigi lai ba mayam sine ko system ma system 9 na ma se work to halak tuni ado ko ni isam samna kano se computer se mayam na system se hai nei ko ado operating system haire masai nangi computer se operate tawna na ba ko operate tawna na ba hona ko matam da koi OS ko operating system se da ka oi
operating system se hapsilaba matungda akhoi computer se operate tawba yagani ko se example oina hai kanda akhoi activa am leire in khala se natraga ye four wheeler ko ai vehicle am leire vehicle se akhoi thau yaudragadi thaubu jade natra adana tawraga khoina computer se should be tar haigadi akhoi mayam na khangne se kaino desktop lei natra adadi laptop lei ko hariba desktop laptop lei di bising se akhoi gi magi operating system ma yaudragadi mase operate tawba yade ko operate tawba yade sigi operating system se se hojei na hagi bido ki gari da haiga thauga du manei ba ade atopa na mobile na su jengsi mobile da di os yaudaba yawi ko mobile se su ko electronics device amne hariba mobile da su operating system jawi operating system je kaino haga di android to ni ko ni iphone da na kari jawi ios jawi so na window mobile da window gi os jawi natra ade ban lai da kan da ko gi lai di electronics device se ma se operate tawna na operating system se yawi ko ban ko gi computer da su sam manana operating system se yawi hariba operating system se kari lai ge hai kan da ko window lei ko windows natra aduga linux ko adai de ko gi apple ko te window linux adai de se u kono ko gi kanom se lei ko to linux sai kan yam gre linux ki manung sida magi distributor tongan tatalo kan da mayam na kha star mani ubuntu kain su lei ko adai de se unix kain su lei si sing se koi kono ngakta ni operating system ngakta ni ko sigi haribo operating system sing se sigi marakta mayam na khoi dagi hin si ne se windows and the linux ne ko ani sigi different kari no haragadi service ni ma se free da koi ni use to yade ko kana go mo question hangning ba leire ga su comment section da comment to biro ko ai ka comment se dum jengjari aduga linux na free ni ko linux se khoi dum install to bo yagani agi machine da ko kala dagi internet dagi download to raga windows ti khoi na lei raga natraga na pirated software am lauraga agi system da install to dini natra ado ngasa ai roge di sigi chapter 1 and 2 da lei gare ko chapter 1 2 si so mayam na si su tawse hare ga so makha ta na dum tawrok se hariba sigi windows ki manung sida ko gi kano si yauri ba ms office ai na ko microsoft hai bini ko ms na microsoft office yauri si ms microsoft ni ma se window khaktang da phangani ba ms office to ms office ki manung sida bila kani aduga ms ko excel hai bila kani ko aduga ms ko powerpoint hai bila kani okay sigi ms point hai singa sai si powerpoint sida na koina presentation sem duini ms word sida na ko gi word processor ne ko gi word application letter ithin mayam se loina sida sem duini button number khol mayam to ise ko aduga ms excel sida na koina data manage to no na bani data hai daga dinga sai na hai gi ko gi school gi students singi data leidi adi row number 1 gi magi maming kari ko bono si mayam ma ko sahi kya no kari lamdai no magi papa gi number na kari no mama gi number kari no magi fees thi dibra ko sumba data mayam analysis to wi do ado ko na ms excel na to bo yai ko powerpoint presentation ko presentation hai ga di kari no ai sida ai gi system da hanga kan da presentation ang khade jing hange ko se kala da thambno ina start okay the yaudre further same thangi bini ko adu I be volume can then my intensive time hello okay sida lai ja presentation ko se open to okay yam jing si bu ko sip ko gi powerpoint and khan biyo adu ko linux na presentation hai ko ma se ko sigi powerpoint se run tawdini kada ida run tawdino agi sigi slide show start from first slide ko nataga start from current
sida click tawba jay natragana F5 se click tawba jay ko aina F5 sida click tawre khalasi sone lai ko sida ina aigi kano se mouse se aigi left side ta natraga right side ta click tawba matam da su aigi presentation se change tawani ko sisine ko na presentation hai je hai ribasi ki presentation se koi ko kano gi matungina ko gi aigi apam matungina sem bajai ko ado si presentation se kada sem meba PowerPoint se sem gani Microsoft ki do gadi Microsoft ta MS PowerPoint hene jaw gani ko hai Microsoft se kadi ne Microsoft ki Windows se kadi ne operating system ne Windows operating system ki manung sida Microsoft Office hene jaw ri Microsoft Office ki manung sida MS Word MS Excel and the MS PowerPoint se jaw yani ko adu ka mu khoi Linux ta mu lag se Linux te mai Linux se operating system ne Windows to ka sam mana duini ko ai no je pai ri system se sida yaw se Linux ne ko Linux ne adu ka hai ri Linux se si sida nga sai ko na sigi MS Word MS Excel hene phangoi ko sida na kari phangge kan da Libra Office hai ba ma yaw ri ba mai da LIBRA ko Libra Office hai jaw ri nga sai sida MS Office hai jaw ise siga manana sida Libra Office hai jaw ri hai ri ba sigi Libra Office hai Libra Office gi manung da koi kai la ke kan da ko Libra Office Writer ko magi Office Writer hai sida di Office Writer lai aduga ko Office ko calculator hai ko calculator hai ko adai di amana Office ko presentation hai ko sumai yaw ri ba sigi Office Writer hai sina sina kai no kan da hoi kan do ni sai gi word processor do ni ko sida ne MS Office no si MS Word hai se word processor do ni Office calculator hai sina MS Excel siga mana do ni spreadsheet ni mom data analysis to do ni Office presentation hai ne laigani sina PowerPoint ni ko ad atopa masu lairi ko sida ko na hojikti Google haiba mayam na dum taraga laire ko Google Docs hai bam lairi Google Documents hai riba Google Documents hai sida so ko na changa kanda no sing se loina phangani ko loin phangani kari phangduina kan sigi Office Writer hai Office Writer sigi mohurta Google gi sida Google Docs ne lakani ko Docs ne lakani adu ka mu sagi asigi calculator hi mohusida mu ka mu spreadsheet ne lakani ko spreadsheet adu ka Office presentation hai sa si sida magi presentation ne live presentation ko sigi Google Docs sida ko na kamai na sida nagani hai ga di ko sida kanu da lakse ko sida lao da laga ko na je search tau si ko Google Docs Google Docs ai na search tau ga su phangani ko adai da to pam na aigi kanu sida changa su phangani ko do sida ko gi se Google Docs dum changa jing sida docs.google.com hai lai ko sida direct changa su ya ga ne hai di sana docs.google.com okay changa jing si ko ma'am comment section da comment dum to biro ko ma'am any question lai bu khuding ma comment section da comment to biro adu kana gumba comment to uda nungai ta ba lai daga su engom dum phone to biro natraga na akoi ozai si matang do kitang confusion chalhowe yaraga di kano dong tang Google Meet ta akoi myam ta phamina si khosi haibdo adum habiro ai Google Meet ki link share tawraga akoi minute 30 kunna ma dum discussion to minase ko sida laire ko Office Doc kano gi Google gi hojiti Google se am nungai re kai Google sine tawre se loina world gi lai myam se loina moi paisin na bo honari loina cover taw sin na bo ko Google gi documents is free ni si so ko na sin ning mo mong da sin na ba jai ko sida changa ga doc size si gi som na kan gi line ahum si changa kan da document laire sheet laire do slide laire
सिगी स्लाइड से सिने कोई प्रेजेंटेशन सेम दुसे सिट सिना स्पेसिट तुने डॉक्स ने का सिगी डॉक्स से हना हांगा जेंगसी आई ऐसे क्लिक तोगे का खितंग खक कनो से खितंग तप्पी का मैम साउंड फजन लाखवा लागते बसु मैम कमेंट तबियो को कमेंट से कनाम तो तब माले ओके सिदे लाइसे मागी डॉक्यूमेंट ngaktani डॉक्यूमेंट सिंग दे पीसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन तब जाय रिज्यूम को रिज्यूम सिदा मखन मखन लेरे माना कनोनी को अदुगा लेटर नत्रगा प्रोजेक्ट प्रपोजल ब्राउजर सिगी टेम्पलेट फॉर्मेट ने ना रिज्यूम सेमनिंगसु सिदा सेलेक्ट तौरगा सेमसु यागन को कनागुम खरना रिज्यूम सेमनिंगबा अदैदि लेटर इनिंगबा प्रोजेक्ट की प्रपोजल कनो सेमनिंगबा कॉलेज की स्टूडेंट की ब्राउजर सेमनिंगबा लोइनमक सिदगी कोई सेलेक्ट तौरगा सेम यागनी को सपोज आई सिदा कनो से जिंगमसी सिगी रिज्यूम से ओपन तौसिबुको आई न्यू टैब तो ओपन तौसु आई सिदा डायरेक्ट क्लिक तौसु यानी को अदो क्लिक तौर जेंगसी से कमाई तौगे नेटवर्क यम संगोनसी ओके चटपा हो गए सिदा ओपन तौरिंग सिदा दुंगाय बोइना सोमदा लास ना कोना सिदा लाइसे हजि फाउदा मयाम कोई डिस्कशन तौमिने से कइनो कंप्यूटर ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमने हायरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से मागी फंक्शन यावरिबा फंक्शन ओ हाइदि प्री डिफाइन ओइरबा फंक्शन मयाम अमा कंप्यूटर गे मनुंग सिदा यावरि हायरिबा फंक्शन सिंगसे कोइना को सिजनना बाय द ऑपरेट तौनना बहोनरको मतम द ऑपरेटिंग सिस्टम हाइबा मदका ओरे ऑपरेटिंग नै समना हायरिबा ओएस से करी करी ओएस ले गया है कांदो विंडोज ले गनी लाइनक्स ले उबुंटू ले यूनिक्स ले एप्पल ले को सिनतब मयाम से लेरंगिनी कोइन खंगदबको अदु कोइन सिदा क्वाइदगी मेन ओइना मयाम से नै से विंडोज नि करिगिनो दमना लाई हाइना मयाम सिना विंडोज याम पाइ को अदुगा लाइनक्स ले अदुगा को द विंडोज के लाइनक्स की मनुंग सिदा नसागी खोगी खोइन तमगदौरिबो होजि एमएस वर्ड नत्रगना मासे इमान मानदुइनि को अदो खोगी सिदा सिलेबस दा मु लाक्से अइना ताके खलिसे मयाम दा को अहान बदा वर्ड प्रोसेसिंग की माय बेसिक्स लेरे बेसिक ता लाइसे कमाइन तौरगा खोइन वर्ड प्रोसेसिंग की पैकेज हम ओपन तौदिनो को टाइटल बार हाइसिना करिनो मेनू बार हाइसिना करिनो टूल बार हाइसिना करिनो साइड बार हाइसिना करिनो को क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट हम खोइन कमाइना सेम गदोइनो है याको सोइना लेरे अदो इसी के ऑफिस गूगल डॉक से बंद तौगरगे को कितन खंगमा से स्लो सके तब माले ओके दुदी कोई येंगसी हनबदको आई सिगी कनो से लौरके सिदगिना सिबाव से कॉपी तौजरके ओके ओपनिंग ए वर्ड प्रोसेसर नत्रगना एमएस वर्ड कोइना कनो द विंडोज तो ओरगना एमएस वर्ड तो ओपन तो बिरो अदुगा लाइनक्स तो ओरगना वर्ड प्रोसेसर से आइदि लिब्रा राइटर से ओपन तौरसे को लिब्रा राइटर से आइगी सिदा को आई माउस ओवर तौइसी को आई नसिदा सागी पॉइंट अमा चेले आई सुम लेंबै मतुंगिना को सिगी पॉइंटर से अखोना पॉइंटर हाय खंगनै को पॉइंटर सिदा कोगी एरो कन मानबम लाइसी सि पॉइंटर ने सि पॉइंटर से मूव तौरगा ये मखागी कम टास्क बार हाय खंगनै मखादा लेसिना हारिबा टास्क बार से सिदा लेरिबा ये ऑफिस राइटर से सिदा क्लिक तौबियो को सिदा क्लिक तौरगा ओपन तौबो यानी कन लाइनक्स तगी को नत्रगना विंडोज तो ओरगसु मागी सोम नकंदा मेन मेनू यावबने मेन मेनू दु चंगा कांदा मसागी एमएस ऑफिस ओपन तौसे ओपन तौबसे कमाइना नो आइडिया हारिबसी कनो से सिदा क्लिक तौबियो सिंगल क्लिक को माउस हाइबम लेनत्रा माउस मैम नसु हेन खंगमने खल्ले हारिबा माउस तो आई सिदा कनो दा से कोई नौ नौना लाखपा अंगांग सिंदा तो माउस खंगम दबसु याइ को येंगचे माउस सिगी माउस दा कोई लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक गाइन यावरी कनागुम पाइबसिंग खंगमनि पाइद्रिबसिंग खंगम दबसु याइ को
left click aduga right click ay jawri left click sina koina okay ore verified ore haiba adi aina tawdiba thabak to yare haiba matamna click tawgadamne right click sina kogi magi function right click ki function lai go haidi sida right click to okay yengse right click to kana to soina page specification soin thori se magi application du gi matungina koina right click to matamda different go sigi thori ba list se koina drop down menu asai sida koi hoji inong no koi jeng asai gi what processing package ama kamaina open tawgani haibasini ko open tawdi se asai sida ina laaga agi mouse pusilaga ngasai gi office writer sida mouse over to kanda sida click tawra kanda ko agi kano so open tawrok tuini yai ko agi kano se application se open tawrok tuini ko si open tawraba matungda aina iningi ba semningi ba mayam do loin semba yarani adu question na mu lae sida aina ngasi se sida document na sem gareba aina semi ba document se sum lai gadra natraga mangi gadra hai ba ko lai gadra natraga mangi gadra hai ba ko adu lai gani ko thank you bro adu lai gani kamaina lai hangane kanda ina sida sema mi ba gi document se mi ba document se save tawba hai ba ma daka oriba ko save tawsin si ko ma'am save kamaina tawgani ai tamge save se ko ista laga find laga makha sida shortcut key dana control s and e ko okay control s natraga na find laga si find pading si ju kaino jing minasi si han jing thosi ko title bar hai bam leide menu bar hai bam leide tool bar hai bam su lei side bar hai bam su hare title bar se kaino kada mathak te ngo untitled 1 libra office writer hai e lega leide ko sigi untitled 1 libra office 1 hai se koi title bar ne yai ko sida ai gi document sigi title se thorok tu ni ba ko thorok par jing se ko ngasa gi ina sida save taw hai ba do ai save taw se save ta sange natra aduga ai gi folder ama select taw se 9CCC sida la age aduga sida ina 15 ko July hai na thamage 15 July hai go fine se masak khangna na bai khona fine extension am ju pi ba mathau ta ri ko fine extension sai na sida kana se open office xml ge text ge doc x pi de ge ko doc x pi de doc x se han dai su kharam ji yaw ro me ado ina 15 July gi kana se pi de ko 15 July 2022 hane pi de ge 2022 ko save taw yai ko ma'am se save taw gram matung de yong sa gi sida untitled 1 haina thom ba do 15 July 2022.x sign thora khare ko se koina title bar hain khang nei sida lei ba title bar se title bar da kari lei bna title bar da lei se title bar sida ko gi title se document si gi title se lei gani ko ma'am okay adum ada title bar sida by default title se kari lakte na hangaga di ek by chance kana gumana ko gi CCC gi exam gum se pinning ba yauraga di ko preparation taw yauraga di by default title bar se kari no haga di ngasa gi untitled haina ko nu ugi budo untitled 1 se na magi by default title loi doini dai ko ma'am CCC exam se kari no kana gumana khangning ba yaur de mo hai jirang ge ko course on course on computer concept hai bele course on computer concept hai ribasi gi computer concept mayam na CCC hai khang nei ko sigi CCC gi kano se exam gi syllabus se ina mayam da sida uhalam ba sisine sigi syllabus se nele trainer kano gi ni ko National Institute ge hai ribasi gi kano course se koi ko hadi certificate se kana go pining bijaw gadi exam se thadok ko yagani ko exam se thadok ko yai nangi eligibility no minimum qualification am ta daka oide class 8 oise 10 oise ai daka oibdi matungina ko aduga hari basi se 80 hours ki course da loisin be lai 10 days da loisin be lai magi full course ko adu
से अदुम खोय यंगमिना से कनागुंबा असिगी एग्जाम से थानिंग बे लेरगदी को एग्जाम से था बजाय कदाइदा थागदबनो कइदौबनो आई दुम गाइड तौजगे को सिगी एग्जाम से थारबा मतुंगदा एग्जाम से पास तौरगदी ऑनलाइन एग्जाम ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ngaktang oidini no si exam se pass tawragadi akhoi hojik manipur da su koi gi government job fam korok matam da computer basic hane laidana computer basic se da private institute amana pi ba certificate to yadab ne si gi triple c gi certificate se sidi adum yarabane baloina ko triple c gi certificate se kari gi yarai no hai gadi ko nam sing hai kanda sai gi khoi na sida triple c hai dei se triple c se kadai dagi kamane lakhibano hai kanda sida lei se National Institute of Electronics and Information Technology hairiba institute se sina pir kadawa certificate ne nang ne exam tawdu se sigi institute sigi makhada ko National Institute sigi makhada ne exam se pi duini exam se pi reba matung da nang na pass tawra kanda sigi triple c gi certificate se phang duini eko sigi triple c gi certificate se phangnana ba koina exam se kana gum thaning ba leiragadi level se sima pulap nainaba mathau tai nainaba matungda exam thaning ba mine dum thaba yani ko kana gum sigi exam se apply tawning ba andego kamaina tawgadagi haiba daidi kono se leiraga su comment section da dum comment tawbiro ko natra su koi group ta su adum kono tawbiro hanai thaba khara kono se kan silamme adum hojik dei nuti gi ko 7 to 7:45 class tawgani nuti gi ko ado masai ko titan bar khangare titan bar kadai no adeisini han bade kari lai an titan 1 ai lami aduga ko ai document save tawra matung da kari ne lakhane 15 July 2022 dot x ko sida dot x sai bam jawri se ko dot ko x sise magi extension ko go fine magi extension ade fine se karamba fine no na masak tang na baini ko koi example no na sai ko ade sanasam version da hadi madu moi se kano se junak sagai se kari oi buno sanasam oi ga haibdo adu gi type ta sida nang na save tawriba fine se karamba fine no haibdo khangnana ba document fine ne haje khangnana ba magi fine extension am koi masak tak pi ram da ka oi ba adu sigi dot x sai se koina fine extension ni ko next ta sigi menu bar se jeng mina se menu bar hai ke kadai na kan da find edit view insert format style table ko form tools window and the help kan lai sing se si menu ko we ko na ko ai mouse pointer na mouse over tawraga che liba mafam ti jing bi ko si se ko na menu bar hai khang nai sida menu myam lai riba baring se toolbar this the lai riba masa ko na myam uri sing se a b c d ubasa kati manu su jawri na tra ade printer manu su jawri ade ko gi kano print preview gi ko gi kariba lens ko na nga da sujimani ga sandarak ko da adu manu su jawri ko adu ko back manu ga su jawri sida lai riba mayam se sinna ko na toolbar hai khang nei ba ko sidebar son si jing si ko view de lao adu ko toolbar de lai jare adu ko sidebar se lai some thore ko sidebar sina sidebar ko we ado in si na bodo sidebar se thoidongna engom da hojiki in da ka oigen loktho thambani ko loktho thamba su ai hapa su jai ko sidebar ado de ko hojik kai khangage titan bar khange menu bar khange toolbar khange sidebar khange ko sidebar na kadai no sidebar na ai sida lai riba si sidebar ne ko toolbar hai de kadai toolbar hai gala sida lai riba ko gi kai ke myam e de lai si abcd e bajawi image e bajawi table gi sida lai myam su ko toolbar ne menu bar hai gana sida lai riba find edit view insert format hai riba myam se menu bar ne mo se menu bar kari ko ino ai kan sida lai se find ai se menu ni edit ai se menu ni ko na menu hai ri ko menu se koi kana gumbe restaurant changa kan da ko gi mo gi restaurant du gi kai kai sa ba thok kai phang ba hai bi list ama pi re ko adu su menu hai ga dum khang ne adu main tawra ga khoi sida su
ꯃꯦꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯃꯦꯅꯨꯁꯤꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯃꯦꯅꯨꯁꯤꯗ ꯂꯦꯐ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯎꯁꯇ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯐꯥꯏꯜꯗ ꯃꯥꯎꯁ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯃꯦꯅꯨꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯩꯅꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯐꯥꯏꯜ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯅꯤ ꯀꯣ open remote recent document hojik aina karam sinagi haibasingdo si recent document si uri si jingo sida 15 July sina khwaidagi recent na ko use tawri natra so ain tawraga close file hojik open tawri si close tawge haibagi ana mayam am lagi save as copy export as ana mayam am lagi edit menu haibam so lagi edit menu gi manung so function mayam am jawri si gi function mayam se koi sin na ba loin jadoi ni ko view gi bichi da so koi mayam am lai re ko adai insert da so koi the list menu list mayam am ko so ain tawra khan da koi format lady ko style lady table lady form tool window help and so lay sigi lay basing se koi na kari ne khang nei ba menu hai khang na re aduga man lay di ba mafam se na koi na menu bar hai khang nei ba hai ko makha dagi sina sida macha sida sigi letter man bam lay ba back man ba lay ba down arrow tawri ba ko pdf ki icon lay ba adai printer gi natra lens man ba kati man ba lay ba mayam se si pareng sina koi na toolbar hai khang nei toolbar okay adu de koi title bar khang ye menu bar khang ko yam khang ko ngasi gi asi ka tan te khoi ngasi khang ai se operating system kai no khang gare operating system example do windows linux ubuntu unix sai sing khang ye natra adu windows ki manung da koi na lai se ms office sai ba ma linux ki manung da libra office sai ba ma google gi manung da google docs sai ba ma swaina koi khang ye google gi de koi online application ni ko online application ngak tani phang ga doi se aduga asai gi koi windows natra ga linux ta na koi na desktop application ngak tani phang gi se ko swaina koi mathang la kan da ko koi na what processing package ama kamaina open tawdino habisi koi khang gare ai sigi linux sigi matung ina sida lago open tawba yare google da chalaga google docs open tawba yane aduga windows da changaga na windows ki ms office to open tawbiro ko aduga start tawba yarane okay aduga title bar menu bar si koi khang hoje koi document anoba ma kamaina sem doino haiba ko document anoba ma koi kamaina sem doino hai kan da koi find da chang si new da chang ba yai ko aduga text document si sem ba yai ko sinatraga na kana se kitan mai tem am log thung ge taw ko na ko control n hai ba chu lai ba ko control n se thamna ire kan da ctrl ko plus n hai ga su i ba hai ko me ai se r wala ma ctrl control n ai se kai no ko ki keyboard hai ba ma lai na tra keyboard मैम कीबोर्ड उड़मने सीधे ले ले जब कीबोर्ड से सिगी कीबोर्ड से सीधा कोई ना कनो तो बजाय कीबोर्ड से मागी कनो मैम में यावरी को ट्रिपल सी भाई कीबोर्ड यावद्रा को कीबोर्ड से मैम उदी उड़मने अदुबो आई सीधा पिक्चर जाओगदन जेंग के तो उने को कनो तो थी अब जाओगनी ओके चला खाना के ngam ngai kan keyboard ko si keyboard ne ma'am si keyboard sida control hai ba jaw ise ctrl si control ne ko si control si ga n si ga pull up one time le nam ga do खुद अमना कंट्रोल हाना खुद पे दे फिंगर अमना कंट्रोल से नमगा थमगा एन से नम से का हाइदि कोना अनोवा फाइल नम ओपन तौबगी को अनोवा डॉक्यूमेंट नम ओपन तौबदा ओके
ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯝꯃꯛꯀꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒ ꯑꯦꯟꯒ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯅꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯡ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯥꯗ ꯑꯟꯇꯥꯏꯇꯟ 1 ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯃꯦꯅꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯦꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯁ ꯀꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯑꯃ ꯅꯝꯕꯤꯔꯒ ꯇꯝꯃꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯂꯤꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ मोबाइलꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ इवन ꯑꯩꯒꯤ हार्ड डिस्कꯇ एक्सटर्नल हार्ड डिस्कꯇ सेव तौरगा थम्मगसु हारिबा हार्ड डिस्क से क्रैश होग्रब लैपटॉप से मांग्रब लैपटॉप से जागिद्रगदि आइगी डॉक्यूमेंट से लोइना मांगसु याइको अदो हारिबा लैपटॉप से आइगी डॉक्यूमेंट सिंग से मांगहल लोइगे हारगदि खोइ कैदौ जा हाय कांद गूगल ड्राइव हारिदो मयामना 15 GB फ्री स्पेस फंगबने गूगल ड्राइव तो चंगसिलगा आइगी डॉक्यूमेंट सिंग थम्बा याइ anywhere world की any मफम अमदा इन चलक मतमदा आइगी डॉक्यूमेंट दो इन एक्सेस तब यागनी any मफम अमदा इको अदुगा आइगी लैपटॉप दा याव डॉक्यूमेंट दुदी आई लैपटॉप दो कोई पुरगा चटपा मथौ ताद्रा ताइको सुगुम्बा खुदोंग चाबसे अखोइना क्लाउड सिस्टम से क्लाउड की टेक्नोलॉजी से सिदा यावेको अदो क्लाउड से सुमयाम सिजिनबा जाय क्लाउड से इसम समना अखोइना सिजिनबा जाय से सपोज से आइगी जीमेल को जीमेल आदि गूगल दे अकाउंट लॉगिन तौरगा लई दो से चंग कादा सिदा गूगल डॉक्स हाइबम जावंगने ड्राइव से लेरका सिगी ड्राइव से लौरगा आदि ड्राइव से सेलेक्ट तौबिबको कइगिनो ओपन तौक्तेस ओ ओपन तौदि ख तप्पेको ड्राइव से ओपन तौरगा सिदा आइगी डेटा मैम से लोइन स्टोर तौबे आइको आइगी डेटा स्टोर तौर थमिको सिदा डाटा एनालिसिस 2019 my family गाइड इन थमी सिंगसे यूनिट डॉक्यूमेंट्स डाटा एनालिसिस का DSIM का टेक आउट अनटाइटल फोल्डर लुहोंगबा 16 to 22 हाइदि सिदा इन थमी से कइनो का लुहोंगिको मैम 2009 दे लुहोंगे जून की तांग 13 ता आइगी लुहोंबगी फोटो को आइगी लुहोंबगी वीडियो आइना सुम थंबदा मांगिबा याइ नत्रा ज्ञान तादेबा अदुबो सिदा इन थमजिल्लगदि हयेंग एनी टाइम आइगी इसासिंग ओइरसु दैदि आइन ओइरसु इन जेंगनिंगबा मतमदा सि जेंगबा याबगी खुदोंग चाबदो को मांगसु मांगरोय इन सेलेक्टेड फोटो गा आइजे ngasa इन सुम कनो तौबगी हदि प्रिंट तोंगानो तौथोके चामथोके गाइबे थनम ngangtani सुमाइना कोइना ngasa gi आइगी गूगल ड्राइव सिदा को गूगल ड्राइव सिदा थमगिबा आइगी डॉक्यूमेंट सिंगसे मतम खुदिंग मगदा इन से डिलीट तौद्रेबा मासिना लैगनी मांगन कन नाइरोय को अदो मागी स्पेस से 15 GB से फ्री द पीबने 15 GB फ्री द पी अदो हजिफाउ दा इन यूज तौरसे 6.9 GB यूज तौरे फनाम लैरि को कोनद्रगसु बाय स्टोरेज का दम लै एक्स्ट्रा लैसिलगा दम थंबा जाय नत्रा हजिते कंप्यूटर की जुगने मयम कंप्यूटर हैतबा यादे को कंप्यूटर हैननबो होनगदबने कंप्यूटर हैननबो होनबा मतम सिदा हजिते करी दका ओरे कोई एनी लैरिबा इम्फान की मोरांगी कक्सिंग की बिष्णुपुर की को चुचामपुर की लैरिबा इंस्टीट्यूट अमदा संगा खोना कंप्यूटर तंबा मतमदा पैसा दुम लौवे को thousands tani lawre se 1000 2000 3000 10000 15000 mai apam di matung ni lawi natra basic course tang tamna na hona bada thanam phajana dum lawre ko ado mayam da ina sigi course se puraga lai si so mayam da kitang khak hairiba course sing se mayam na samna jum da leiraga khangba matam da kitang khak haidi mateng oigadra haina andana si course start to jawni ko engom da thuidongna sida igi benefit adu sida hadi advantages and disadvantages engom da kemte jingjade ko ado ngasai sida ina semiba document se control s da save tawre control n da anoba mo open tawre ko okay atopa maso ai sida haijalunge aina document ma so na semaba matung dana aina sida change tawba khudingi
ai khara modify tawu khudingi control s se number copy gano ko control s ngasa gi keyboard ta ina jeng gi bodo control se ga s se ga ay am matam na number se copy gano hadi nang na change tawri bu khudingi natraga di kai gum nang na control s se namam dana file se close taw singa di man hangdi hangakani ko save tawgadra or tawroidra haiba question si di hangakani adu save tawni or tawroi se ina sungjeng jeng dana file se ban taw singa ga di ningko se hangaktra save change to document go before closing your change will be lost if you don't save them save tawram dragadi aina document change taw gi sing mangini haiba hana na save taw sing di laigani ko save taw ado sidaina don't save file gadi sisu close taw gani save hai ga save taw ro close taw gani cancel hai ga na cancel de laidani ai ko amka taw si jeng si ko ai don't save da chale ko don't save si dai sang si le ko aduga mangare na tra mangare hoji se kadai de lani de la ga I document se anu ba se open taw si si dai office writer ai mission sigi matung ina office writer oibani ko adu kanada di hogi Microsoft office da di MS office oigadawini Google dana Google Docs oidini ko sigi file se anu file ne dubo masai na sida ai gi hanagi already lairaba file am open taw ga di open the control o haiba malai sida ko sai koi ctl da control o se ai control ga o ga sei agi keyboard ta gi nam ke mouse pai ro ko mouse pointer di sida lai jing bi ko ma ai control o se nam ko matam da si lai ai ko si lai nga sai na ka da tham gi ba khoi file do triple c gi manung ga tham maming thon gi bano ko ha sida online gi manung ga tham gi ba male aduga 15 July se lai ko 15 July ko pung tare ka minini fuma thoi da save tawram bani la soi ai ko sigi file se open tawre ka da nga sai ni I gi basing do lai ko aina I gra matung da save taw gi da khar di lam roi ko si lai sina nga sai ai gi already hana da gi aina ai gi exist oiraga leiba ko ai gi laptop da leiba document sing do ai sign tawraga open tawba ya ga ni control kari namaga control o namakan ai ko अदर मयाम खोना हजि फाउ द खंगिसे कइनो कंट्रोल एन सिना न्यू फाइल नमा न्यू डॉक्यूमेंट नमा सेमबगी को क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट याको अदुगा मु कंट्रोल एस सिना कइनो है कंदा को सेव अ डॉक्यूमेंट को control s ko am matam da nam da baya de ko save document aduga ctrl control plus o sinamu lai sina kaino open yo agas further mayam ngasi di soide losilase aduga hayeng se koi makha taba muk jingminase ko makha taba se koi kano si yeng si hayeng di nga sa koi gi operating system ko na sida lai chapter 2 chapter 3 do kadai lage 3 se lai chapter 3 da do creating document se ba koi lai ko opening document koi tawre save document tawre close document tawre ko hayeng se koi page the setup print preview printing document pdf file ko the PDF file and the saving document as PDF. I did. Akona kano tawriba kano sing ko document na siyama matung da PDF file na kamay na convert tawdina ko portable document file ko PDF file na duga PDF file ga docs document ako docs ga kari khena ge du so hayeng jeng minase ko ado mayam hayeng se matam chana dum join tawbi ko aduga